aha rero turi Manchester United ku kibuga cyayo Old Trafford, kera cyitwaga Irimbi. Irimbi ni ahantu washyingura. Twongeye kubasuhuza abakomeje gukurikirana Neon TV. Iki kikaba ari ikiganiro ngira ngo kibimbura ibindi kuri televiziyo, turatuganira ibintu bitandukanye, turatuganira siporo, turatuganira ubuzima busanzwe, tuzasura abantu hirya no hino babashe kugira ngo babashe kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi rero tukaba turi mu mujyi wa Manchester, tukaza kuba dusura ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 14 muri shampiyona, ikaba iri muri kimwe cya kabiri cya Europa League. Bivugize yuko iramutse twa Europa League izagaragara no muri Champions League next season. Tukaba turi kumwe n'umukunzi wa Manchester United, ngira ngo nawe yatangira abibwira. Banyita Miraji Rukundo, nkaba mu mujyi wa Manchester, akaba ari ahantu maze igihe cyane kandi nkaba nkunda n'ikipe ya Manchester United. Uhamaze igihe, nibyo byatumye ufana Manchester United cyangwa wayimenye ukiri no mu Rwanda? Nayifanye nyiri mu Rwanda ko hari igihe cyageze dutangira gukurikirana Premier League cyane, so ikipe narayikundaga bya hatari, ifite abakinnyi nakundaga cyane. For example nka Rio Ferdinand. Byumvikana ko nawe ukina umupira cyangwa ukiri umwana no mu defenseur? Nari mu defenseur, ku buryo Ferdinand was my favorite player kabisa, my idol. Dukomeza rero tugiye gutangira urugendo rwacu. Ni Neon TV, aho tuzajya tusura amakipe menshi atandukanye, tukaganira n'abakunzi bayo, tukaganira no mu bindi buzima busanzwe birenze iby'umupira. Urugendo rwacu tugiye gutangira kuri no munsi. Mbibutsa gato ko ikipe ya Manchester United ni ikipe ifite amateka akomeye cyane. Ni ikipe imaze imyaka 147 kuko yashinzwe mu 1878, ikaba ikibuga cyayo cyitwa Old Trafford. Ni ikipe ifitwe n'abanyamerika, Joe Glazer na Avram Glazer. Umutoza we muramuzi ni Ruben, ni umwe mu batoza beza cyane, ariko utarimo woroherwa muri kuva yagera muri no kipe, ariko akenshi nkabona ko akeneye guhabwa umwanya kugira ngo abanze yubake ikipe ye, kuko ngira Miraji urabizi ko nawe uramutoza yaje ikipe harahigeze. Ibyo uvuga ni ukuri, ni umutoza mwiza ariko tworohewe muri iyi minsi, kandi murabizi ukuntu yafashe ikipe, yifashe muri January, ko urumva ni ibintu bigoye cyane kuza gufata ikipe buriya muri Janvier ukayituza ngo ihindure, biba bigoye cyane, kandi n'ubundi yayisanze ifite ibibazo. Ariko icyo nifuza nk'uko wari ubivuze, ni umukoca mwiza wahabwa umwanya nawe agakora ikipe ye. Muri iki gihe ndabona ko harimo abakinnyi badashoboye, batari kuri niveau yo gukinira United. Ndibaza rero ko bamuha umwanya uhagije nawe agakora ikipe, niba mushyiraho pressure, umwanya uhagije, ndibaza ko azaduha amaresultat meza cyane in the future. Ikindi nabibutsa ngira ngo abakunzi ba Manchester United cyangwa abakunzi ba Neon TV, nuko ikipe ifite ibikombe 20 bya shampiyona, ikaba ifite ibikombe bya FA Cup 13, ikaba ifite n'ibikombe yegukanye, ifite Champions League 3. Ni imwe mu makipe yari afite ibigwi bikomeye cyane. Kuri umunsi rero tukaba dutangiye urugendo rwacu tugana aho iyo kipe ibarizwa, nkuko tuza kugenda tubereka ibintu byayo, cyangwa se tukomeza kugenda tunaganira. Ikaba rero ari Neon TV. Miraji, numva ko kera wakinaga umupira, ari naho wakuye gukunda Rio Ferdinand. Uva mu Rwanda ari ikipe yigeze gukiniraho z'abana, kuko ndakeka waraje ukiri mutoya? Urabona natangiye umupira ndi umwana mutoya, nakinaga Igisenyi, niho nakuriye. Byumvikana ko wangiriye Igisenyi, hamwe avuka abakinnyi benshi, abakinnyi kabisa, ko nakuriye mu kipe bita Big Star. Ikipe y'abana bari barishize hamwe, abo bana bakundana, twavuga ku ishuri tukajya muri entraînement, ku buryo dutangirira kwa Vigure. Niwe muntu wa mbere watwigishije kuba twafunga baro. Vigure uri uherutse kwitaba Imana? Imana ikomeze mwakire aharyamye. Gira ngo ni umwe mu bantu bafashije abakinnyi benshi cyane, kuko iyo urebye abakinnyi hari Rubavu, abenshi bakubwira ko ari umwe mu watwaje gutoza abakinnyi benshi b'abana. Miraje nk'umuntu wari umaze gutozwa na Vigure ukiri umwana, ukagira amahirwe yo kuza muri kino gihugu cy'Ubwongereza ukiri mutoya, kandi urumva ko uba warakinaga umupira, ushobora kuba wari ufite n'indoto yo kuba wakina umupira. Byaje kugenda bite kugira ngo ntuze kubasha gushaka ikipe
ugeze nk'ari mu gihugu cy'Ubwongereza? To be honest, nkigera mu Bwongereza nkuko warumbaje ko natangire mu Gisenyi ndi umwana mutoya, nakinye kwa Vigure ndi umwana, ni watwigishe gufunga baro nkuko bizi muri sport yo mu Rwanda, wese ko Vigure afite uruhare runini ku bana b'Igisenyi. So rero umva rero nakinye kwa Vigure, bivayo tujya mu kipe, dukora equipe bitaga Big Star y'abana bishize hamwe, twava ku ishuri tukajya muri Antema twitoza, tuzwa na Bekeni, ikipe irakomeza irakura, tutangira kujya batuzamura muri Junior Etincelle. So wa mwanya rero natangiye kuzamuka muri Junior Etincelle, abantu batangiye kuzamuka nibwo ngewe nahise nza ku mugabane w'Iburayi. Ngeze hano Manchester, uko nahageze ndi umwana muto, ndi mu myaka 17 18 numva nari nangiye gukura, ariko naragerageje ko nari mfite dream yo kuzakina umupira. Ndagerageza njya muri Troy muri Birmingham na Aston Villa, ntago byamiriye, ariko nyuma yaho nagiye gukina muri Welsh League second division. Ubwo ngo uravuga muri Wales za Cardiff? Muri Wales za Cardiff aho ngaho, yes. Nakinye imyaka 2, ndagerageza nyine, urumva hari igihe umuntu abapanga, ariko burya Imana igufite izindi gahunda. Niko ubuzima bumera, hari igihe ujya mu kintu ariko akenshi ukaza gusanga wenda atari cyo gikunze ukajya mu kindi. Hanyuma urabona ute ikipe yawe ya Manchester United iyi season? No kubera iki ni byapfiriye he kugira ngo ubone ikipe iri ku mwanya wa 14? Ntago ari umwanya dusanzwe tuyimenyereho, ni ikipe isa nkaho ngira ngo yari imirwana no kutamanuka, nuko amakipe amwe abiri yamaze no kumanuka, nka Leicester City yamaze kumanuka ndetse n'ikipe ya Southampton. Urana ikipe yacu, urabona ko iyi sezo kabisa wagira ngo twahuye ni nsanganya, sinzi uko nabyita, ariko ku bwanjye ndibaza ko ari nka wake up call twari dukenewe kugira ngo iyi kipe ihinduke. Hari ibintu byinshi byabikiye guhinduka, nka recruitment zagiye zikorwa cyangwa ama contracts bagiye bahereza abakinnyi amafaranga menshi, kandi ukabona umuntu ahembwa amafaranga menshi ariko ntacyo ashoboye. Ndibaza rero bino bintu tuciyemo ko bigiye gufungura United cyane, ikaba careful n'ukuntu sinyisha abantu, n'ukuntu itanga ama contract ku bakinnyi bamwe na bamwe. Urabibona ute kuba hari umwarabu washatse kuyigura, kandi twamaze kubona ko abarabu iyo baguze ikipe bashoramo amafaranga ku buryo bugaragara? Gira ngo twabibonye nk'ikipe ya Manchester City musangiye umujyi, urareba urwego iriho cyangwa se urwego yaje kugeraho bitewe n'uno mwarabu wayiguze. Kuyihurira Mwongereza ukabona ikintu cya mbere na mbere yahise akiri imbere cyane cyane ari kubaka stade, akanirukana n'abakozi, ko twumva kwirukanyemo abakozi nyine kugira agabanye. Ariko ku rundi ruhande nk'uko nagiye mbisoma mu binyamakuru bitandukanye, bivuze yuko hari abantu hariya benshi bakoraga nyine ikipe igasesagura, aribyo byanatumaga itajya ku murongo ngo imere neza. Ku bwanjye uko mbitekerezaho, birababaje kumva ko umuntu yabuze akazi. Nawe urabizi ubuzima bw'inaha, niko bimeze. Umuntu abuze akazi ntabwo byagushimisha, ariko kubera ko gahunda y'ikipe ifite, nanone ndumva ko itakomeza itakaza amafaranga kwa rura rwego. Bahemba abantu amafaranga menshi kandi ikipe nta musaruro iri gutanga. Kugabanya abakozi, nawe urabizi mu buzima tubayemo hano amakampani menshi agabanya abakozi bitewe n'ibyo bashaka bari kwinjiza n'icyo bashaka kugeraho. Ngiye ku bwanjye ni nabirukana tukazagira umusaruro mwiza, nabyo bizashimisha abafana bamwe na bamwe, ariko nawe wakwifuza ko umuntu abura akazi, kandi nawe urabizi ubuzima bw'inaha. Ariko ngiye ndibaza ko iriya gahunda bafite kubaka stade, bashaka iriya ikipe bayigarure kuri ya top level, basubiraho bari bari. Ku bijyanye n'uyu mujyi wanyu, umujyi wa Manchester twasuye kuri uno munsi, habamo aya makipe abiri asa nk'ahanganye, ariko akenshi kuki iyo nze kureba njya ndeba Manchester City ariko nkabona nta bafana igira benshi cyane ahangaha, kuko nanjye hari igihe nyireba ntari umufana wayo, byanyoroheye no kubona n'itike yayo, ariko kureba Manchester United ibyo bijya bingora cyane. Ubona biterwa n'iki kugira zino kipe ziba zisangiye umujyi imwe rwose, ifite n'ibigwi byiza cyane muri no minsi, nubwo nayo iyi season itagenze neza. Urabona Manchester United ni ikipe ikomeye cyane, urabizi amateka ifite. Abana City mbere yuko abaraho baza kuyifata, yabanje kuba ikipe ikennye cyane idafite amafaranga. Urumva rero we yagiriye amafaranga, nibwo bamwe bagiye bayikurikira, kurumva niba cyako. Urumva ko United we yakoze amateka, itwara ibikombe ikomeye cyane. So urumva rero nicyo gituma ubona hano kugira ngo
City zaze ivaneho United ku mwanya hano ni ibintu bigoye cyane. Kuri United ifite abafana benshi ku rwego rw'isi, ku rwego rw'igihugu. Nawe urabyibonera umufana wa Arsenal ariko hari igihe uhagera hano nawe ukabibona no kubona itike yabo kuno biba bigoye. Biragoye. Ni ikipe yubatse amateka ngira ngo twayibonye uko gutwara shampiyona 20 cyane cyane muri no shampiyona igoye muri kino gihugu. Ntago ari ibintu byoroshye. Twizere ko wenda izongera kubaka ikagera hano ho yari iri mu myaka yashize. Tukaba rero tugeze Old Trafford nkuko murimo mubibona aho tugiye kureba uburyo dusura ino kipe kuri uno munsi. Ahangaha rero ni kuri stade y'ikipe ya Manchester United. Tukaba tugiye kureba bimwe mu bigwi byayo yagezeho mu myaka yashize ariko tunakomeza kuganira n'uyu mukunzi w'iyi kipe aho tuzakomeza kujya tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Tukaba rero tugeze kuri Old Trafford kuri stade ya Manchester United nkuko mubibona aho tugiye kugerageza kwinjiramo tukabereka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mirage, iyi stade yanyu isanzwe yakiraga abantu benshi ariko nkurikije kiriya gishushanyo kiriya stade nshyashya bigaragara ko ishobora kuzaba ari stade ya mbere hano mu Bwongereza. Kiriya gishushanyo nawe warakibonye, iriya stade zabiteye ubwoba ariko harimo abafana batabikunze bifuza ko ngo twagumana stade bakayivugurura gusa ngo kubera ko ifite amateka. Byari by'amateka y'Abongereza akunda kugumana ibijyanye. Ndabyibuka ku bwa Wenger atangira kuzana igitekerezo cyo kuvuga ngo bimure Highbury, bimure Emirates. Hari abantu benshi batabyishimiye bakundaga bumvaga ko bashaka kuma kuri ka kabuga ariko aho bamaze kubakira nka Emirates stade yakira abantu 60,000 abantu bamaze kubona akamaro kayo. Wenda nta bikombe bikiza hari n'abafana njya numva bavuga ngo tukiri Highbury twatwaraga ibikombe ngo wadusubiza Highbury tukitwara ibikombe nitubone stade nziza nk'ingiyi. Urabona ukuntu Abongereza bakunda ibintu by'amateka cyane. Ibintu byabo barabikunda yije kubihindura ntabwo bibashimisha. Ndabizi cyane kuko hari ahantu hamwe ukigera ugasanga hari inzu nyine za kera badashaka ko zivaho zegeranye n'ama etage ariko nkeka ko batangiye guhinduka muri no minsi. Niyo mpamvu n'ama stade amwe yagiye ahinduka muri iki gihe urabibona. Tukaba rero tugeze kuri stade ya Old Trafford kaba hano urabona ko handitse United Trinity. Hari wa musaza wakoze amateka Sir Alex Ferguson. Ngira ngo ntago muragiriwe byiza kuva Alex Ferguson yagenda ubona uri kubera iki? Shawi musaza amateka ye ndibaza ko sinzi ko ari n'umuntu uzayakora. Sinbaza kahari. Biragoye. Dukorera amateka atazibagirana. Biragoye kuko myaka 26. Myaka 20 kuba mu ikipe imwe kuriye noneho inatsinda ikipe yari ifite ibigwi nyine bikomeye. Ngira ngo uko mubibona iyo ugeze ku ma stade yo mu Bwongereza yose haba hari abantu benshi baje kuyasura. Murabibona abantu baba bari kwifotoza, abantu baba baturutse hirya no hino barimo basura stade. Icyo ndi nabibutsa abantu ngira ngo babitsa abantu ko gusura stade atari ubuntu. Gusura stade birahenze. Ugomba kwishyura amapound igenda ikura bagenda bongera. Urabona nk'urugero hano ahora huzuye. Ni nka Emirates nayo nikomeze n'amandi makipe amwe namwe. Hari amakipe ubundi yubatse amazina iyo ari muri uwo mujyi abameze nk'ahantu ho bukera rugendo. Muri Manchester uri umukerarugendo wasuye Manchester, umujyi wa Manchester ni gake cyane wagenda udasuye Old Trafford cyangwa udasuye Etihad. Nyine amakipe nayo bwaba ari mu mateka. Ugomba gusura stade. Birumvikana. Ngombwa ugomba gusura stade kabisa. Ko ngenda gwa nk'urugero ndabyibuka nyigeri naguye kuri aeroport nko mu masaha 4 za mu gitondo. Umva ko hano hakabira ariko baje kumfata ikintu cya mbere nakoze nababwiye mbere ko tugera mu rugo kugira ngo ngomfilme ko nageze muri Manchester nuko ngera Old Trafford. Ni nabonira stade ubwo naga ariho ndi. Surumva rero bafite cya kintu kwera amateka bakoze umva bafite n'ukuntu bakurura abafana. Kwera business nanone ku rwego rwa business ni business komeye cyane barinjiza hora hari busy n'ikibi nakunzwe cyane muri uyu mujyi. Reka rero ushaka kubereka ukuntu hameze hanze abantu bamwe babaje kuyesura. Mu kanya turagereza kwinjiramo n'ibidukundira tuzaza gukora na tour tubereke amwe mu mateka agize ikipe ya Manchester United, imwe mu makipe afite ibigwi byinshi bikomeye ku isi kuko nimwe mu makipe acuruza ku isi, rimwe mu makipe acuruza ku isi afite ubukungu bwarabuhamye nubwo wenda
muri season batameze neza ariko ntabwo bikura ikipe ibyo yakoze ibigwi byayo. Ni Neon TV rero tukaba dukomereje hano kuri Old Trafford, tukaba tugiye duhuye n'umwe mu bafana b'ikipe ya Manchester United, tukaba tugiye icyo tumubaza. How are you, brother? I'm doing all right. Yeah, what are you doing today here at Old Trafford? Yeah? Basically, I came in from Bournemouth, you know. We came in for Bona concert, so I just decided to come into Old Trafford just to check the view. Even if we're not in the best form right now, but we still believe right now that anything can still happen. How do you think the Man United manager for this season? Currently, we are not in the good form. You know, we're only struggling to just meet up with the others, which is not very easy for us because we change the coach, the management, and then some other teams coming in also. It's not a good thing for them to play together as one. So they're just trying to adapt together, and then as time goes on, probably they can improve. Do you think they're gonna be a good manager if they keep him? Yeah, Amorim is a very good coach. Yes, if we, with the look of things, probably maybe because of his new formation and then his tactics of playing are very different with the ones they've been playing before. You know, when you bring new tactics to the team, before the players can get adapted to it, it might be difficult for them. And, you know, as time goes on, let's just give them time. Nkuko mubibona tugiye gukora tour y'ikipe ya Manchester United, twinjiye mu Old Trafford turebe ukuntu hameze. Nkuko hano muhabona rero hitiriwe Sir Alex Ferguson 10. W'imyaka yose ukizagenda ririya zina rigomba ntishobora kwibagirana nkuko n'umuntu wakoze amateka cyane. Umusaza nagazibagirana. Ni umusaza ni umusaza wakoze amateka. Niyo mpamvu ubona n'abantu bose nta muntu wavana adafashe ifoto kuri Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson stand, so urumva rero yakoze amateka. Sinibaza ko ari undi muntu uzayakora. Ntabwo mbitekereza ko in the future birashoboka. Ngira ngo kuko abakomeje gukurikira Neon TV, iyo usuye stade yose hano mu Bwongereza kugira ngo ukore tuwa nyine wanze kwerekamo imbere aho bambarira, aho barira, aho bogera, ugomba kubanza ukishyura. Niyo mpamvu rero muri aka kanya tugiye kujya kuri uriya muryango muri kubona hariya hepfo, niho umuntu yinjirira bakamusaka, hanyuma ikintu kiza gukurikirana none ni ukwishyura. Amara kwishyura haba harimo abantu benshi bategereje kuko ntago abantu bose bakorera tu icyarimwe, haba ari ahantu hatoya. Ko abantu bari na benshi, bari benshi ko abantu bose baturutse ku isi yose baba baje nyine gukora iyo tour. Tugiye no kwinjiramo hariya, tuzagenda tubereka amakipe yanyu yose mukunda ku isi. Uyu munsi twahereye kuri Manchester United, tuzagenda ku yandi, tuzagenda mu bindi bihugu, tuzagenda ku makipe yo muri Afrika agiye atandukanye. Ni Neon TV. Aha rero nahabitse ibikombe, ahantu habitse ibikombe nibyo byari nababwira ngo ino kipe ifite ibintu by'ibikombe byinshi bitandukanye. Aha ni ahantu habitse ibikombe cyane cyane by'amakipe matoya yabo, hakaba ibikombe byinshi bagiye batwara abona ahantu babibitse. Ni gutyo ano makipe ababayeho cyane cyane ku bijyanye n'ibigwi cy'abagiye bageraho. Tugiye hano rero mu ruhande rwa hirya urabona igikombe cy'abatwaye cya UEFA Super Cup, akaba UEFA Europa League, UEFA Champions League eshatu. Ukaba mwirebera ibikombe ahantu babiteretse n'imidari n'ahantu bagiye babitwarira. Ibi ngibi rero ni igikombe 13 bya FA Cup, nabyo ukaba bibona aha ngaha. Igikombe giherutse kikaba ari iki ngiki batwaye mu 2022, nicyo kirara aha ngaha. Mbibutsa ko ikipe ya Manchester United imaze gutwara ibikombe 20 bya shampiyona nyuma baheruka rero ari mu 2013, iya mbere akaretwaye mu 1918. Urabona ni ingofero zo bambaraga kera cyane. Ni akantu bakoreshe muri FA Cup 1957. Hano rero bashyiraho n'amavideo ya kera. Aha ni hamwe bibuka abantu babo bapfuye. Ikigaragara ngaha kuri no rukuta bagenda bashyira abatoza bagiye batoza ino kipe. Murabibona hagati harimo Sir Alex Ferguson, harimo ba Ryan Giggs, harimo ba Ten Hag, harimo Jose Mourinho, Mike Carrick. Abatoza bose bagiye batoza ino kipe, urabona Louis van Gaal, Erik ten Hag, bose bagerageza kubashyira hanga kugira ngo abantu bashobore kuzajya babibuka. Hano kuri no ruhande hariho naho umupira batwara Champions League final, umupira bakinaga uriya munsi ubuteretsemo. Hano harimo amwe mu mamedo, hano hakabamo rero amatitle nanone bagiye batwara nk'uko mubibona. Ikombe 20 bya shampiyona
Champions League 3, FA Cup 13, League Cup, mwe mu mateka rero y'ino kipe. Nk'uko mubibona rero tugeze ahabitse ibikombe bitatu bya Champions League ikipe ya Manchester United yegukanye. Urabibona ahantu biteretse nahangaba bibitse cyane ibikombe cyane byo baba barayegukanye babitsa ahantu kugira ngo abantu bibuka Manchester United yo mu bihe byahize. Aba bagabo barabibuka na bimwe mu bagabo batsinze ibitego byinshi cyane. York na Andy Cole bari bafite partnership nziza cyane yo gutsinda ibitego. Urabona rero hano habarimo basubizamo ama match yabo ya kera. Hano rero hari igikombe cya Champions League, hari n'igikombe cya FA Cup, FA Cup Premier League yo baheruka ni iyi ngiyi. Kiriya cyo hagati ni Coupe de Club Champion d'Europe. Rero amakipe abafite ibigwi byayo aba yarubatse imize yabo ku buryo ibintu byabo bya kera byose uzukabihasanga. Ngira ngo n'amakipe y'iwacu akwiye kubyigiraho akagerageza kugira ahantu abika ibintu byayo, kuko usanga kenshi kubona amateka cyangwa ibigwi by'amakipe yacu cyane yo muri Afurika biba bigoye cyane. Ni byiza rero cyane kwigira ku bandi no kumenya ukuntu tubika ibyo twagezeho n'amateka yabo. Old Trafford aho abakinnyi bambarira mbere ko bajya mu kibuga, ariko wabonye muri no minsi basigaye bagerageza kuvanga amazina n'ay'abakobwa n'ay'ibiki kugira abantu bose bibonemo. Narabibonye na Emirates basigaye bibaho. Rero aha ni ahantu baba bicaye mbere ko bakina. Uyu yaravunitse ntabwo yakinye cyane, yavuye muri Chelsea ntabwo yabashe kubakinira. Casemiro uramubona ute muri season nubwo twagize ba season ariko few games yerekanye ko afite experience kabisa. Umwe mu bakinnyi bashyashye bitwaye neza. Ugate akinisha ingufu, aritanga, ndamukunda byatari. Umwana ufite abarundi bavuga ngo nakazoza kabisa. Afite ejo heza. Kapiteni uramubona, so nawe ukora neza, so ariko tuzagaruka. Uyu mubona ute? Mayino neza kabisa. Aha rero turi Manchester United ku kibuga cyayo Old Trafford. Kera cyitwaga Irimbi ni ahantu bashyingura, ariko hano ntabwo bahashyinguraga abantu. Hano hashyingurwaga ibitego n'amakipe yaje kuhakinira. Byari bigoye cyane kugira ngo uve kuri kino kibuga utahatsindiwe. Bitandukanye no wenda n'ubu ngubu ngira mwarabonye kuri match iherutse. Baracyagerageza ariko ntabwo ikimeze nka kwa kundi byari bimeze. Aha rero niho Old Trafford. Reba ikibuga, reba abantu bose babaje gusura. Aha niho rero hitwaga Irimbi, aho Man United yashyinguraga ibitego n'amakipe yabaga yayisuye. Otuwa nkuko ngira ngo ayibonye usaba umwanya. Uyu munsi hari abantu benshi nkuko ayibonye. Umunsi ari busy kubera urabona ejo habaye match. So urumva rero match irangiye hari abantu baba bavuye mu migi itandukanye, ibihugu bitandukanye. Urabyumva. So urumva niyo mpamvu bari busy babonye ko n'igiciro cyo kwinjira, igiciro cya tuwa bacyongera ngo 39 ku muntu y'amapaundi. Ngira ngo umuntu ushyire mu Manyarwanda yumva yariyo. Kuri uyu munsi nuko byari bimeze kubera ko ejo iyo habaye match hari igihe badakora tuwa, hanyuma uyu munsi hari Pasika, uyu munsi ni ikiruhuko, bahita bafatirana nyine abantu bose bazanye amafamiye. Ngira ngo murabona ko hari abantu bazanye na famiye ahangaha. Hano rero ni ku kibuga cya Old Trafford nkuko mubibona. Stade ariko dukeka ko ishobora kujya kuvugururwa mu minsi ize kazaba iri ku rundi rwego. Warabibonye ko azaba ari nshya bazayubaka ni around hano inyuma yaho ni hano hanini wabibonye. Nabibonye. None hazagira stade nshya. Ariko urabona ko nanjye numva twaguma ningi. Ifite umwimerere, iracyafite ikibuga cyo hasi cyiza, ifite ukuntu iteye neza. Ngira ngo ariko barakenera na histoire n'ibiki, ariko nyine iterambere no guhindura ibintu byose buri wese afite uko agomba kubikora. Mirage ngira ngo ikindi kintu numvishe yuko your favorite player ukiri mu Rwanda ari Ferdinand, ariko numva ko wigize gukora n'ahantu Ferdinand afite business. Niko bimeze? Nigeze gukora kuri restaurant ye, afite restaurant nziza. Restaurant ye kabisa, urumva niho abastari bose bazaga. Wajya guhura n'abakinnyi benshi batandukanye hari. Benshi n'ababonye kabisa. Ni nkihe nama wagira abakinnyi b'iwacu bari muri kariyeri ubu ngubu ko umupira wo mu Rwanda usigaye urimo amafaranga cyangwa se ni Burundi na hehe? Nihe nama wagira abantu kugira ngo nyuma ya kariyeri yo gukina bajye babasha kwiteganyiriza bagire na business bajyamo, kuko gukina bimara igihe gitoya kenshi, ari igihe uvunika ugahita uva mu kibuga kiri mutoya. Inama nagira ku bana b'iwacu gukina football
ikintu cya mbere agomba gushiramo no kubanza no kugira bwa bushake bwo gukora yes nibumve ko bagiyemo kubera amafaranga kubanza gukora kugira amafaranga kugira ngo ubone amafaranga ariko bige no kwiteganyiriza guteganya nicyo cy'ingenzi cyane ku isi yarahindutse muri no minsi kubera ko tumaze kubona abafootball hano bakina ni Buraya barangira bagakina ya benshi harimo n'umukinnyi umwe wakinye muri wari umudefense wa Man United meretse ko mu binyamakuru yabaye bankrupt yatangiye no kugurisha n'inzu yari afite kugira abashe kwishyura amafaranga kwiteganyiriza na duke ubona ariko ukamenya ukuntu tumanaginga wirinde byakwitwara na amafaranga ya make ubona ngira ngo nkuko bireba ari hirya n'abandi bantu baba bari gukora tubabaza mu masaha atandukanye nk'ubu kuri ntuza yacu bari badushyiraho saa 8 n'igice kandi ubwo twagize mu masaha 6 ariko batubwiye ngo mbere hose hagiye abantu buzuye nyine cyasabwaga ko tugomba kurindira umwanya ariko ngira ngo ni byiza kugira ngo twereke abafana b'ikipe ya Manchester United iracyariho iracyakomeye ifite ibintu byiza nkuko mubona ku kibuga cyayo ubutanu no kuzajya tubaha abantu none na match irimo tukaganira n'abantu batandukanye match igiye gutangira ni byiza muracyakurikirana Nion TV rero urugendo rwacu rwa Old Trafford tukaba turusoje ngira ngo ikipe yawe ndayigukumbuje n'ubwo endejo ntago byari bimeze neza muri championnat ko yari good experience nshimije no muri stade gukora tuwa nayo maze igena gukora tuwa twashe kubona bimwe mu bikombe bya kera twashe kubona inkweto zo bagiye batsindana mu myaka za 50 n'ingahe mbibutsa ko ikipe imaze imyaka 147 murabyumva imyaka 147 ariko bifite amateka akomeye cyane rero urugendo rwacu twaba turusoje kuri no munsi aho twasuye Old Trafford tukabasha kurana n'ikipe ya Manchester United tukibutsa bamwe mu bakunzi bayo ibyiza byayo ubwo rero mukomeze mukurikire Nion TV.